Non Matthew chapter 4 at sabon Jesus Christ akura sosot meron setan. Setan saturi ara poto pu Jesus. Ay ready nge boy wirara ekowe 5 ngeri woga ikapirawa. Naray fanson at sabon Jesus Christ echikifen. Iwe bet Jesus Christ at sabon eperiweri ngeri setan. Non Matthew chapter 4:4 napasa. Ammak narako tarboy bipin arabas rasak maray ren mogocek. Parabaray ren ide dar kapas God apasa. Nampai betot si buwe di benar scripture. Jesus Christ at sabon quote turi first afen mak non puget Deuteronomy. Nambaru si bubarwe di Jesus Christ esecek memorize city scripture nge fakun pwan manauweni. Lupon kit si memorize scripture me baraweri scripture me karaye siya tawari at si buwa kufu and setan agagen otuputu.